Oke guys, kita live lagi guys. Aduh, asuh. Ayo go. Mana kau? Udah belum berapa kau? Belum login belum. Hah? Belum login. Ntar lagi login ya. Anjay. Mau isi token listrik dulu. Untuk apa? Listrik di rumah lah udah bunyi tatetot. Oh, salah. Udah mati bisiku nanti. Udah isi sana. Aduh, di room berapa lah mereka nih? Room 4. Room 4 nih room 4 juga. Sensasional. Agung, Om, apa kabar Om? Oh ya Agung siapa nih Agung Prayogo? Baik, Gung. Jangan lupa di subscribe Gung ya. Baik. Oh ini nah. Ah ini nah di mana nih? Ah, lo. Ini ada dia kok. Ini ada dia kok. Kau di mana tadi kau? Ah ini kau. Anjay. Oh ini kau. Ini dia nah. Oh gelap kali. Terang banget. Ah biar jelas muka ayah. Nah. Set. Ada kau ini kau lihat kau. Ah, Ah, ini apa hu nih? Hu ini warna. Apa hu ini? Kok jadi kayak gini? Ah, orang enak liatnya anjing. Tadi tikisinya apa dia? Gelap kali kamera tuh. Mana tadi ya? Set. Oh, gelap banget. Set. Tak jelas bajuku. Ah, mantap. Ini dia min 8. Kok min 8 sih? Terus kok min jangan ada min. Kosong aja. Baru ada kok. Oke. Nah, lo di mana tadi? Oh, SWAT Marley. Oh, iya, oke, SWAT Marley. Anjing. Kok min 12? Anjing. Satu aja ya. Satu kurang ini. Set. Ah, nol aja coba. Oh. Kayak gini kah? Bagusnya kah? Sampai sini apa nih? Apa sampai sini? Oh, bagus kameranya. Backlight tempo. Gelap kali kalau di sini ya. Ini gelap yang tarik. Lihat ke sini. Jadi kayak gini gambarnya kok jelek kau lihat colek kau. Jelek ya? Nah ya. Jelek ya? Nah itu ada tuh. Iya. Baru kelihatan ya anjing ini. Ini loh ya atur-atur tadi Nah, tuh. nah tuh. Nah, agak terang nih ya. Ini terang ya. Oke. Apply. Terang nih ya. Oke, woi. Agak terang ya kok. Set. Baru Nyala. dia. Sedang.
Saya cari-cari tadi. Kemana lah ngaturnya itu anjing. Dah. Memang. Tet. Kenapa kok nggak live? Nggak live, nggak main. Ada ya? Gini login nih, kontrol handshake dulu. Tapi kok jadi gelap ya? Atur lagi saturasinya. Coba. Rusak monitorku loh. Ayolah, mau beli monitor lagi aku kayaknya. Beli. Uh. Guys. Halaman. Lumayan lah, agak-agak terang-terang sedikit. Kayak tadi kayak lumayan lah. Oh, KT kuning kak. Apa kayak hap. Apa koriku? Video anda sebagian kena cocokan hap cipta. Apa sih ini nih? Ngapain kau? Kau like dulu dong. Oi, live, udah live. Oh iya. Coba lihat, bagus nggak kameranya? Coba lihat. Di YouTube ya? Iya dong. Udah live kan? Udah. Oke, lihat dulu. Bagus nggak? Mantap. Hmm? Nggak pakai cahaya kan? Nggak. Udah mantap. Nggak terlalu terang kayak tadi ya. Tadi nggak enak banget liatnya loh. Kok bomnya diapain ini? Bomnya. Ngapain ya orang nih? APK kah? Ini orang malah diem dia, bah. Ada yang kena. Apa sih? Yuk yang nonton yuk, jangan lupa di subscribe. Ada misi Indonesia ini loh kok. Apa? Mau ikut ini nggak kok? Selesai misi nggak? Misi yang itu, yang nggak ada isinya itu. Ada isinya, nggak ada di mana, di Hongkong. Apa isinya? Pelit dia. Ya lumayan lah. Daripada nggak ada sama sekali. Oh, gitu cara mainnya. Main apa kok? Enggak ini. Aduh, di mana lah ini? Ayo, yang nonton yuk, jangan lupa di like yuk. Di like, di subscribe, di subrek. Mana lah ini coba? Main apa aku coba ini? Main AWP kah? AWP kah? Bukan, nggak AWP dia. Beneran pakai bom nih orang loh. Oh, baru matiin kan? Kayak gitulah mainnya boy. Ayo kau login kok. Mana tadi? Oh. Ternyata apa itu? Yuk, yang nonton yuk, jangan lupa di like, yuk, di share, di komen, di subscribe ya, yang belum. Belum bisa semua temboknya. Headshot. Tahu. Ilmunya apa di situ?
kau. Chain headshot. Anjing. Apa boy? Chain headshot. Duh, 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 duh. Kaget aja. Yuk yang nonton yuk, jangan lupa di like yuk. Fire in the hole. Di like. Ragam cerita om sebut om. Oke ragam cerita. Maaf lagi nge-like ragam. Wow si Adit ini. Ngeri kali kau ya. Headshot. Judurui mundur si Adit ini. Loh. Ya ampun. Fire in the hole. Asap lah, apalah bener. Wow, si Adit nggak beres seluruhnya. Duk, si Adit. Chain headshot. Protection. Oh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Sakit kali dua mereka. Si Adit ini. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Kill cam pun nggak ada nih RM. Protection. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole. Lu nembak apa lah coba asap-asap ini. Wajib om. Oh. Cheater ini, filternya kemana ini RM? Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Chain headshot. Mana lah coba nembak gelap-gelap kayak gini. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Wah, Fire in the hole! Gitu dulu. Fire in the hole. Fire in the hole. Helmet protection. lihat apalah coba. Hijau-hijau kayak ini apalah coba yang dilihat dari. Wow. Mati Di sakitnya publik mana ya main itu? Hah? Publik mana? Join lah. Ini join plan aja. Headshot.
yang itu ya, metik kurma itu yang 50 nggak beli. Hah? Metik kurma kemarin itu 50%. Chain headshot. Kenapa lagi pokok kenapa? Nggak, darahnya nambah 50%. Itu kan 40% doang. Chain headshot. Pas kemarin ada diskon itu Chain yang headshot. Chain headshot. Bebaskan kedua aku goblok. Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Hei. Headshot. Uangnya. Fire in the hole! cewek. Chain headshot. Wah, Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Dudoi, kincit di situ dia kincit. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Iya ampun, nembak apa lah aku coba. Fire in the hole! Headshot. Sakitnya. Chain headshot. Red lock nih. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! Go, go, go! wah, nonton lagi ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Dari mana aja nembak mereka ini. Fire in the hole! Fire in the hole! PC tinggal habis jam Fire in the kurang. hole. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the Oh hole! oh 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 oh. Fire in the hole! Fire in the Go, hole. go, go! Ada diskon ini. Fire in the hole. Iya, ada. Chain headshot. Adalah, Ayo udah beli tuh T77, Chris sama APC. Wah, PC 30 hari 2.900. Murah banget ya. Ada Fire in the hole! Headshot. hari lah. Nice Bank lah, WP lah, rumahnya. Tahu mau lihat apa coba di sini. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Nah, baru munculnya kemana aja ya, Chen? Aduh, Chen. Rusak tadi frame studioku.
Blue team, win. Kill cam, boy, kill cam. Sini kok. Sabar, TW. Kill camnya dimatiin nggak tuh? Anjing. Look me in the eyes. Yuk yang nonton yuk, jangan lupa di like, yuk di subscribe, di share, di komen, di sawer. Lama tidak login ya kemana baik katanya. Login terus. Login terus. Hai misi Indonesia ringan aku kok. Tengok misi-misi cek ini nih. Mana pengaturannya biar tidak kelihatan misi itu ya. Tinggal plusnya diminusin aja ya. Mission Kalau di pengaturan window. ada. Mission window ya. Matiin ya. Video. Mission window dah. Banyak cheat anjing ya. Shadow perfect. Vision window tuh di offin. Sudah ya matiin. Ini share screen juga lo kayaknya lo. Double ya? Nah, Ya bener. double. Matiin lah. Udah share screen, live YouTube pula. Kameranya lumayan lah kayak gini ya. Nggak terlalu kabur, nggak terlalu apa. Hitam enggak. Bagus lah. Nggak rada serem. Kan ada filter, pakai filter lah tuh ya. Mana ada filternya ini lah. Tadi itu kan ada filternya. Hai Dem, kata Chen. Pegang nih mau makan katanya. Mau makan kemana? Oh alah nih orang. Looky in the eyes. Tadi ayah isi 300 dapat 500 loh. Habis dah tinggal 200 lagi. Beli holo sebulan lagi ayah. 450. Hah? 150. Enggak. Kalau beli 300 dapatnya 500. Iya kah? Nah, tadi kan mengisi barusan. Beli apa Beli tuh? holo sebulan, ya udah tadi beli holo sebulan, hall pass sebulan, beli senjata. Apa sih senjata apa namanya itu ya? Ayah beli yang paket tuh kan? Enggak, ya yang pakai yang 150.000. Yang set. Itu loh, aku perasaan tadi kalau nggak salah beli APC-nya 3 bulan, ternyata nggak bisa, cuma sebulan ya. Beli T77 Iya. ya. Beli T77 sebulan. Habis itu tadi Chris berarti terpencet dia, mana Chris ya? Chris sebulan sama APC. Berapa sebulan pelit kali ya GM-nya, APC Nextfall ya. Bagus loh ini loh, sama kayak yang ayah pakai ini loh. Aegon ini tinggal 7 hari lagi. Sepi. Anjing. Aku mau di atas. Nggak mau aku di bawah. Hitam aja nggak pernah diskon. Anjir lah pelit. Iya ya. Kucing cuma sekali. Quick change pernah kemarin quick change. Pernah ya, sekali doang dah. Iya benar, Anda benar sekali. Coba ya pakai ring light ya, pakai ring light. Bagus nggak dia kameranya? Coba pakai ring light. Terang nggak dia? Ayah tidak pernah login tuh lah sepi. Siapa ngomong? Login terus kok ayah. Jadi terang nian dia tuh. Pakai ring light. Siapa nih jadi tour internal? Kurang ajar. Terang nih kan jadi. Anjay. Mana Jadi kayak hantu raya ya. Bangsat. E77 baret. Enggak ada. Iya, terang banget. Anjay. Enggak ada. Cilena. APC enggak ada yang 700. Hmm? Sudah habis. APC enggak ada yang 700 lagi. 3 hari. 700 apa? 300 cash.
Kemarin premium shop ada 3 hari 700 cash. Mau pakai Asaul, nah kasih Asaul. Yang penting jangan pakai LC aja kali ya. Ih kau, Diamond ini mau keredin aja nanti. Banyak kali ngatur nih orang, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Kok ngatur? Satu match sih masih ada cheater nih, yakin aku. Kok ngatur, ayo. Kurang ajar. Nobunaga mau diaturnya. Tim balance tidak dimatikan aja. Oh iya. Tunggulah. All right, let's move out. Terus kita tembaknya dulu. Headshot. Nice shot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Dia pecahin nih. Chain headshot. Nice shot. Chain killer headshot. Kabur dulu aing. Lagi dek. Nice shot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Mamam. Nice shot. Helmet protection. Nice shot. Chain stopper. Kau. Chain headshot. Cantiknya Om. Wih, 14-1 langsung aja kayak cheater ya. Anjing. Chain headshot. Kau masih kedip ya. Indah in the eyes, tell me what you say. Cuma nggak bisa pakai YouTube, bisa pakai lagu loh kalau YouTube loh. Makanya itu bukan. Dulu deh. Iya. Kalau pakai YouTube-nya nggak bisa live. Aku nggak bisa masang lagu tuh mas. Main Domino tuh rata-rata pakai lagu. Chain Kalau headshot. dia mulai. Chain headshot. Kau nggak kena. Nice shot. Headshot. Fire in the hole. Headshot. Nice shot. Chain Deh, headshot. peluru aing. Fire in the hole. Go, go, go. Chain stopper. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Go, go, go. Helmet protection. Double kill. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot.
protection. Fire in the hole! Chain headshot. Nice shot! Chain headshot. Anjing nggak kena dia. Chain headshot. Aduh. Lah dia sih Koriko. Fire in the hole! Chain headshot. Chain headshot. Oh nggak tuh. Go, go, go! Ini Fire in semua the mati hole! lalu. Bangke. Headshot. Double kill. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Chain headshot. Nah, itu dulu. Oi. Bisa lewat kalau. Protection. Chain headshot. Oh, LC itu. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain killer. Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Blue team Gila, win. minus semua tim aku, bangsat. Hai. Minus semua. Hui. Bisa gak kalau PLC lagi kalau lu mukul kurang ajar. Mari Koriko. Mana kau? Ini. Tadi DC. Desi kok kau lagi makan? Anjay. Makan roti. Pantasan tadi nembak tak kena. Kenapa lapar kau? Anjay. Lapar. Lapar terus ya, tiap hari. Sinilah. Bal, tadi ya. Bukan, balik lagi. Alasan aja kalau itu kan. Tahu aku. Lu anak gerak. Hah? Gak gerak. Alasanmu aja itu kan. Entak sekolah. Wah bangke, ngapa ini PB nih? Kenapa emangnya? Intaks. Entas. Apa entas? Dikeluarnya tax manager tuh. Kok bisa kau keluarin? Kenapa? Maksudnya keluarin? Nge-freeze dia dalam gamenya. Kok iso? Nge-freeze. Kok iso? Gak gerak-gerak. Ya kok iso? Gak tahu ya. Kok bunyi kayak Gak gini? tahu ya. Kamera Itulah. lampu ini katanya. Nah ini koneksi gua mana 49. Ih, bunyinya.
anjing. Oh, terang ya. Sini gua cepet kok. Duh, ngencing pula aku loh. Anjing. Kencing mati. Mati masih. Pegang kok, bentar kok. Mau cing aja bentar. Paint black. Apa lo? Ini yang balikin. Iya. Lah sepi. Apa mau selesai misi kita? Mau nyelesain misi? Iya, kita main di Indonesia aja ya, lucu-lucuan ya. Enggak? Maskil ada deh, maskil. 100 skill aja ya enggak? Ya. Mana sih? Asaul ya. Oh ini baru. Apa isinya nih? Asaul, orang pakai Asaul ini. Maskil memenangkan pertandingan. Ayo udah misi. Gila. Gak ada isinya ya. Apa ini isinya? Gak ada isinya kah? Max up RB apa Piton Cuma sehari-hari doang ya? pas gak guna. Respon guna lah. Hah? 50 jangan pakai. Dapat pindan. Hah? Dapat pindan akhirnya. Udah lah ya. Mau cari apa? Maskil ya? Yo. Ada pohon pisang pula di sini loh. Anjay. Alright, let's move out. Kapan pohon pisang tumbuh di sini? Mana sih maskil? Bisa Headshot. ditembak itu. Hah? Need backup. Bisa ditembak. Masa sih? Aduh. Seriusnya Kayak kenapa? gas. Explosive gas. Salah ya, ayo matiin pula dulu. Need Ayo backup. matiin. Iya, bom. Bom, iya. Need Oh ada deh sebelah sana, ada pohon pisang. Need backup. Beli bom gas 100 unit. Aku tidak tahu. Anjay. Bisa Dari asal sekitar tinggal dulu. 600 guys. Itu duit poinnya. Headshot. Bantai-bantai. Need backup. Chain Fire headshot. in the hole. Need backup. Mana di? Mana ya pohon pisang ya? Gak ada pohon pisang. Itu pohon pisang. Mana ya? Itu di sebelah sana. Gantian. Backup. Chain killer. Gantian mereka pohon pisangnya. Need backup. Oh. Bisa mati-mati pohon pisangnya kalau tembak, pindah dia.
Ganti pindah ya. Emang aku tuh kan ini tadi. Hah? Emang aku tuh kan ini. Ah, udah mati napon pisangnya. Udah ada ya. Anjing gak kena-kena aduh. Ah, di atas aja nah. Mantap. Mak 2 lawan 8. Peter masuk nangis ini. Anjing dicapain orang semua. Wah, RZ. Affirmative. Go, go, go! Aduh mati aing. Satu lagi nah, pakai asal nah weh. Need backup. Need backup. Need Apa backup. kamu masih ada nih. Fire in the hole. Need backup. Mati dia. Fire in the hole. Need backup. Anjing nggak dapat aduh. Nggak bisa naik di sini ya. Need backup. Oh, sakitnya. Anjing dicapain orang pula tuh. Fire in the hole. Need backup. Anjing dicapain orang. Eh, Fire in the hole. nah. Need backup. Anjing. Satu lagi sih Need asal lagi. backup. Itu ya tadi nih di sini ya. Need backup. Oh, sakitnya. Anjing dicapain orang semua. Aku semua 4 misi aduh. Bangsat. Need backup. Ini pakai pindahnya ya. Need backup. Tidak kena bangsat. Pindahnya mana? Pakai pindah ya, nih. Ah, Go, go, go! ya udah aja. Oh. So, Headshot. Dapat. Need backup. Chain headshot. Need backup. Aduh. Nah, dapat nih si aing. semuanya Saul ya makanya. Bang, kayak Saul semua. Enggak bunuh orang pakai asal lah ya nih. Headshot. Need backup. Need backup. Sakit kali GTLO nih anjing. Duduk. Kayak ngadu aja dia. Need Mas, backup. lagi ngatur cheater. Oh, GTLO nih gila. GTLO sakit kali loh pelurunya. Cheater itu tuh. Yakin aku dah. One hit loh. Helmet protection. Telurnya masuk semua. Suaranya berputuk-putuk suaranya. Need backup. Go, go, go! Headshot. Ini yang pakai semua single ya. Chain headshot. Chain headshot. Need backup. Chain killer. Go, fire in the hole. Need backup. Anjing. Jangan megang ini. Nggak kesanggit. Helmet protection. Headshot. Masuk semua pelurunya loh GTLO nih. Anjing sakit kali loh. Anjing. Need backup. Nah, selesai nih Aing. Mas kill. Headshot. Need Jadi backup. mah nembakin aku sakit kali loh.
masuk Helmet semua. protection. Oh, Zelda ya. Report lah kau. Ya. Headshot. Double kill. Headshot. Need backup. Gila, aku gol di dalam. Chain headshot. Chain headshot. Lariin aja 53 loh, darah aku. Wow, bubuk. Ada Iwan nggak ada hardcore ya. Hah? Repot, ben. Protection. Helmet protection. Gila ternyata seluruhnya loh. Turut. Helmet protection. Wow, masuk semua. Ngumpet mana pun tahu anak itu. Wow. Oke, coba lihat nih. Need backup. Helmet protection. Blue team win. Gila. Seatnya nih. Gila. Citar. Ready lagi dia tuh. Goblok. Anjing ya. Sakit kali lo tembakan nih masuk suhu. Polos lo, aku inspect. Bangsat. Dacarnya jadi Amon nggak masuk akal lah ya. Iyalah. Dia mau kayak gitu pasti cheater lah. Nggak mungkin nggak cheat. Duduk itu loh. Dari suaranya kan kita bisa tahu loh cheat apa enggak. Duduk. Kayak kalau duduk itu ya cheat lah. Pasti. Holo enggak? Apa ya? Duduk. Wah, pelurunya bilang ngeri kali. Duduk. Wih, Wah, bisa PC. habis. Kau kan udah beli cash. VIP dia mungkin VIP itu ada hall face dan sword. Oh, pantas Reza. Jangan lupa di subscribe ya. Oh, bunyinya kotok ngeri loh. Pakai face-nya, tuh terus kayak nggak terasa. Double kill. Oh. Aja. Itu nggak beda pasti. Fire in the hole. Headshot. Oh. Ngeri kali suaranya loh. Gitu deh ternyata. Ngeri, oi. Bisa ya mau bokong dia orang aja.
Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Sakitnya bunuh mereka ini. Gila. Enggak ada apa Need backup. Protection. Kita main bola, double kill. Headshot. Chain headshot. Time saying. Chain headshot. Ya mati. Helmet protection. Selesai sudah misi. Nembak apa waktu? Headshot. Double kill. Headshot. Hey. Headshot. Fire in the hole. Enggak kena dia dong. Dulu kaget aing. Ya, Baru Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole. Triple kill. Headshot. Fire in the hole. bisa ada mati dong ya. Chain stopper. Hai, Blue team win. ngelek-ngelek. elek-elek. Mana bomnya ya? Hah? Bom-bom. Entah. Mana yang ada bomnya? Cari nggak ada bom dulu deh. Nah, ini dia. Misi E. Dapat pistol. Sekan ini ya, nanti baru GB. Maksudnya? Mas kill dulu nih, nanti baru GB. Oh, cari masker dulu. Oke deh. Nah. Ada Colby. Kalau di masker yang misi B berarti ya. Misi B kan? Ini loh yang baru selesai ini ya. Hah? Baru yang selesai ini nih. Fire in the hole. Wah, tim Elusnya aku matiin pula salah tuh. Fire in the hole. Assalamualaikum. Siapa tuh? Oke sudah.
Gila. Double kill. Colby. Saya. Oi, Colby. Haha. Kayak makanan aja kau. Namamu. Anjay. Kecil kali Soraya. Mana kau kecil kali? Ah, nggak bisa masuk. Dikit anggotanya, tunggu rame. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sakitnya. Fire in the hole! Ini aja lah. Fire in the hole! Itu mana itu? Hah? Fire in the hole! Oh, keluar. Wisma skill. Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole. Dari situ dia main rekam. Wah, nggak mas skill. Rata itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Sakitnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nggak mas skill. Fire in the hole! Fire in the hole. Double kill. Mas skill. Ayo kan ada pakai whole face, pakai face. Pakai bom gas aja ya. Maskil ya. Wah, iya. Matilah kau tuh. Mass kill. Apa maskil? Iya deh, mas. Langsung mask lah ya. Baiklah. Ada maskil lah ya. Anjay. Kalian di diri situ tahu deh nah. Allah, susahnya mas skill. Anjay, lava darah aing. Kena bom mereka. Mantap. Headshot. Chain headshot. Aduh. Fire in the hole. Chain headshot. Fire in the hole. Mamam nih mas skill. Hai dah. Itulah. Fire in the hole. Fire in the hole! Astaga. Fire in the hole! Apa deh ini nih? Fire in the hole. Double kill. Fire in the hole! Nggak ada yang maju. Headshot. Geli-geli aja ya lo. Ya, Wah, Fire in the hole. ini sekali lo bomnya. Bangsat. Anjing. Ah. Baru si darah aing. Haha. Hahaha. Aman kau. Aman kau. Aminya dia. Fire in the hole. Fire in the hole. iya. Oke. Wah. Susah banget. Enak di sini rumah skill ya. Nah, apa yang nggak ada yang gerombolan ya? Ada ketemu orang nih. Headshot. Oh, sakit parah tuh ya. Chain headshot. Astaga, mati. Chain headshot. Nggak ada yang ngumpul. Chain killer. In the sky. Mati kau. Allah, memang bisa ada anak untuk. Fire in the hole! Fire
Iya. Kalau di atas ya. Ajar di atas tuh. Hilang bomnya. Ah, dapat dah. Alah, nggak dapat. Tuh. Ayo, jangan kalah, astaga. Iya, ya dapat tuh. Sakitnya, kalah ya. Udah. Oke. Anjay. Cari masker lagi ya. Waduh. Iya, masker. Pakai bumbu ya, pakai bumbu kan. Susah. Susah betul. Mana masker? Kau nggak dapat kau? Nggak dapat. Ayo, Nggak langsung ada yang dapat. melekat. Udah Enak di balik ya. blue maskil itu. Oh, nggak ada lagi masker lah. Nggak ada lagi masker. Matiin aja ya, misi masker ya. Ya. Ah, Lagi lah. nggak ada nih. Bunihal. Mah? Ada kah misi bunihal? Nggak ada, misi Indonesia. Indonesia. Jemelosnya hidupin aja lah kok, biar adil kok, biar enak. Nah, aku direct lagi. Hai. Nggak enak, nggak dapat maskil kalau direct. Susah. Yo. Enak di blue. 5. Double kill. Tunggu di tengah. Triple kill. Chain killer. Lagi ini. Ini aku ngelik. Ngelag juga. Chain killer. Nggak masuk ini. Nggak masuk di. Iya. Helmet protection. Kenapa ya? Ya bisa masuk ya. Masuk. Apa yang bisa masuk? Masuk room. Nggak bisa main game. Headshot. Bisa. Iya. Keluar ready. Double kill. Bisa. Headshot. Oh bisa. Ini nggak dapat mas skill. Kurang 1 orang. Main 2 orang. Ah, makam deh. Enggak maskil. Aku mas skill itu aku. Maskil sendiri. Headshot. Mas skill cok. Haha. Jadi kok orang bisa maskil? Dia masuk. Helmet protection. Double kill. Aku susah maskil ya. Maskil lagi. Maskil lagi anjir. Enggak maskil aku nih. Mari kok lempar di atas. Headshot. Gak ada yang numpuk. Enak kali ini. Helmet protection. Oh, nggak dapat. Double kill. Bismillahirrahmanirrahim. Maskil. Wah, nggak mati. Mana itu?
Mana mas ya? Kenapa nggak tuh? Fire in the hole! Ngumpul aku anak sama setan. Nggak mati lagi. Ini gua kok. Oh. Fire in the hole! Oke. Ay bos ngeri. Ay bos yo. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Ulang nggak mati. Chain headshot. Affirmative. Chain killer. Fire in the hole! Fire in the hole! Ampun. Fire in the hole! Gak kena pula dia. Anjay. Gitu. Wah, Kau tuh, kena tuh. kali mereka tak pernah ngumpul kalau kau lempar. Double kill. Chain killer. Oh, di mana mereka ngumpulnya? Blue team Ah, win. susah. Mana kau Mana yang percaya? Aiko. Mana lu? Gak dapat di sini skillmu. Skill berapa kali? Sekali aja. Kau pakai yang mana, Colby? Aku yang B itu. Yang mana? Yang B itu. Yang di mana? Ini expired. Oh, itu anjay. Ayo. Kayak mana? Masih misi itu lagi? Rico. Aku Macam mana Rico? Dapat terus dia nih. Ah, ya. Susah, bungkus single satu, Asa. tak dua. Apanya? Bungkus. Tak ada item dua. loh. Ini Indonesia. Sniper, pakai sniper, lebih sniper. Oh. buka ya, ini per ya. Kalau sniper ini dibuka, matiin ini, matiin apa? Bom, Bom matiin bom. ya kan? Dan sama nggak dapat skillnya itu kalau hidup sniper. Kali ini. Hari kok nggak dapat. Ah, Rico. Anjay. Oke, AWP. Alright, let's move out. AWP. Ya. Di atas kalian lah semua tuh, biar lempar bom. Gila kau. Sekali aja Lon, mau jual? Mas kalian? Fire in the hole! Fire in the hole! Kiri kanan bomnya. Bukan ya, anjing.
Oke. Jangan. Aduh, mati dia. Anjing, ai. Cepetan lah, ayo aja. Helmet protection. Fire in the hole! Fire in the hole! Alah, What? Kemarin ko tadi itu? Merisa lagi. Triple kill. Fire in the hole! Jago kali ayah pakai AWP ya. Anjay. Wow, nggak busuk itu. Apa? Kemarin tuh anjing. Udah selesai ini misi aku. Fire in the hole! Oke. Ada masuk nih. Alah, nggak mati. Udah kali ya Mariko ya? Oh, tahu. Sakitnya, pelurunya itu. Anjay. Fire in the hole! Affirmative. Apa? Membelai. Astaga, habis peluruku, goblok. Fire in the hole! Update sore dah, oke Asmi. Sini main nih. Double kill. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pakai AWP nggak aing? Triple kill. Fire in the hole! Ada aja nih. Satu sana. Aduh. Apa? Oh, nggak main lagi di sana? Di sana. Main. Nggak di sana. Wah, Di sana. anjing, tasnya terbang. Fire in the hole! Nggak kemana ke Colby, malah tiba-tiba hilang. Aku. Ada ayah aku lihat. Langsung sini aku. Aduh, Bang Riko. Wah. Di sini. Punya. Aduh, ada di situ dia. Oh, udah habis nih si AWP aku. Ngapain aku pakai AWP lagi, anjay. Ternyata nyelesain misi ya. Iyalah. Iya ya kau pakai AWP itu bilang anjing. Astagfirullah, terbang. Ya ilah. Makan tuh. Bom. Ayo semuanya. Terbang kalian. Nggak mati. Tuh, di mana AWP? Oh, di situ. Makan kalau mau nggak satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Chain stopper. Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Makan nih bom. 2 orang dapat kau. Nggak dapat. Mana si Rico? Jangan dapat terus dari pasar. Lempar umpan nggak pernah dapat. Oh. Nggak ada yang mau makan. Makan kau. Berkeras nih ya badan ayah. Duk. Aduh. 2 orang lah kau situ. Itu kiri. Satu lagi. Anjay, masuk dia. Babi ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Helmet protection. Oke, sangga. Ampun ayah. Astagfirullah, nama dalam. Pada keluar di kiri, weh. Udah selesai nih aku bunuh pakai Triple kill. anjay.
Terbang kok Colby. Bantu. Astagfirullah. Chain headshot. Chain headshot. Astagfirullah. Fire in the hole! Chain Enak. Terbang kalian di situ. Satu lagi bakal kill gua, asu. Astagfirullah. Wariko, ndak kill. Oh, mas skill nih. Terbang kode. Kill. Ini mas skill. Fire in the hole! Astagfirullah. Fire in the hole! Fire in the hole! Mampus. Bisa peluru dulu aja. Marah. Saya ini sih. Target. Lagi nih, ada misi AWP nggak nih? Wah, asau. Lu lupa aku pakai asau tadi, bah. Shotgun pula ada anjis. Segitu ya. Pisau, asau, submachine gun. Mana nih? Banyak Ayo nih guys, ya. selesai. Oh iya. Selesai misi enggak? Antar Bella, ini dulu sama ya. Antar kalau ada yang susah baru. Asau, Kau pakai itu tuh, mas skill kau tuh. Shotgun, Mas skill ayo, kita harus shotgun, kita Isi shotgun. maskill emang aduh. Iya, aduh. Nomor 2. Mano? Shotgun, ayo, Nomor shotgun. 2 itu. Nomor 2 ndak ada, Mas. Oh iya sekali. Ayo. Ayo, shotgun. Ayo, SG. Anjas. Senjataku, we. Ayo, we. Oh, we. Itu SG, we. Enggak pakai makro nih, we. Anjay. Ada kitchen ya. Yang mana ini? Yang shotgun? Try sendiri yuk. Oh enggak. One hit leh. Cita gak nih orangnya? Satu kali. Cek, halo. Aku. Oh Bang Asmi. Yoi. Wow, bokong dia. Mati kan DC kan, dia kan nge-cheat kan? Ya, Ah, brilliant saya hidup. nge-cheat tuh DC. Aku SG misinya. Wah anjing cepetnya ada kitchen. Ya, beres. Apa gini nih asu? SG. Udah jauh ya, udah huruf D orang. Hah? Udah nyampe huruf D. Pelan. Iya, kena. Gelombang abang gas. Apa enggak 5 menit aja ya? Udah dapat nanti misinya. Triple kill. Sakit sekali itu. Ayah holo. Aduh. Awak polos. Ayah holo itu. Astagfirullah. Udah holo makro lebih. Udah makro aja nih. Iya. Kice ada nggak kice? Iya. Aduh. Ah, Aku ada kitchen. aduh, tolong. Alah kepencet pula di Chain killer. Ayah sakit kali itu. Oh. Ayah pakai holo. Anjay. Iya lebih pakai itu nah. Detailnya. Headshot. Apa satu? Lah, ini karakternya kok blue Bang Riko. Ini double kill. Wah, one hit dia. Wah, iya. Direm. Headshot. Astagfirullah. Dem. Chain headshot. Waduh, enaknya ini pakai holo.
Karakternya Bang Riko di aku warna blue. Ngebak. Wah, nggak colong lagi. Ya, sekarang itu ya. Kan sekarang kan. Waduh, HS lagi. Lu mau pula aku isi dulu. Aduh, susah nian double kill. Oh, ramenya. Anjas. Waduh. Bagi-bagi. Ada peluru Mana anjas. lagi? Mana lagi nih? Wih, Kalah sama aku anjing. oh, ada di situ. Oh, nggak mati. Di peluru pula. Asis lagi. Ada peluru lagi saya. Double kill please. Duluan. Waduh. Double kill, oi. Tengah tuh, tengah. Oh. Capek kill tanaing. Pakai makro gila, tidak ada gile. Bener. Helmet ya. Aduh, nggak bisa 2 kill. Oh, habis lagi. Oh, ramenya. Bingung aing main mana? Astagfirullah, berapa kali aku nembak Bang Riko itu anjir. Maling lagi. Oh, dapat double kill. Kali lagi double kill. Oh, lag ada expire ini. Aduh. Gitu ya. Oh, ramenya. Yang mana aing? Dapat satu mati. Satu lagi kok. Double kill kok. Kiri kok. Aku aja di bawah. Aku ngelar dia. Kan berapa kali aku nembak Bang Riko itu. Aku Juta. Oh, lagi ayo. Titik udah. Bingung aku nembak yang mana? Adalah asisnya. Banyak kali pun. Oh, ramam. Ramenya. Squad. Oke. Setelah ini CSG. Ayo, siapa itu? Waduh, dari kiri kan. Bingung banyak kali nembak aku bangsat. Red team win. Anjay. Anjay, dah sign CSG apalagi nih. Ada lagi ya yang terakhir SG. Nah. SG Satsumacin. Ngelek aku. Kok kali ini boleh? Ih, enggak keluar. Yang 77 itu ya, yang ujung. Iya, yang terakhir sendiri. Tidak, aku tak keluar PB aku nih. Hitam. Iya sama ya hitam. Wah. Ini nih jelek nih. Kau keluar tak nih? Udah keluar aku. Belum. Aku belum, masih hitam loh, bayar aku. Sama ya. Udah entax. Jangan lah, Gue diskon banyaknya. Enggak bisa ini.
Jujur lagi. Kabar-kabar ya, jangan di-install dulu. Kok bisa ya? Setak ini. Nah, itu boleh lah. Nah, setak ini nggak bisa. Kenapa ya? Windows pun nggak bisa keluar. Kan? Control Alt delete. Control Alt Del. Nggak bisa loh. bisa aku ya. Text manager. Nggak bisa Bang Riko. Rahmat Mis, apa kabar bang? Baik, baik Rahmat. Udah logout sendiri nanti tuh. RM bang. RM sama siapa? Tuh sama Ade. Ah, Ade. anjing bang. Nah, nggak bisa tag manager. Sama ya, nggak bisa text manager Rambo. Walah, kok nggak bisa ya? Di close window nggak FM bisa. panas mi, FM. FMB. Aneh nian. FM. Ada yang nge-cheat kali itu? Ih, setak loh. Kenapa ya? Hitam ya. Harus PC nih. Anjing. Naik remnya. Dibalikin sama dia lagi. Habis lah kamu. Kemana? Kau nggak bisa? Pindah. Nggak bisa text ya. Bantai zero. Di restart PC itu solusinya ya. Task manager nggak bisa. Buka text manager. Anjing lah. Data stop, device apa? Task manager nggak bisa, oi. Mana WP-nya tuh? Kenapa ya? Kayak gini ya? Tahu. Ada yang nge-cheat kali tadi? Tahu. Masa apa ya PC sih? Dibacok. Anjing.